...2018. godina je bila izuzetno uspešna i investiciona što se tiče naše opštine i možemo biti zadovoljni i više nego zadovoljni. Možemo slobodno reći da smo jedna od retkih opština u Srbiji gde smo imali najveće investicije u svim oblastima. Pre svega mislim na infrastrukturu, na školstvo, zdravstvo, sređivanje sportskih terena, tako da sve ukupno je preko milijarda dinara. Stvarno nismo imali dosta dugo toliko investiciono ulaganje u našoj opštini. Ja bih ovom prilikom se zahvalio Vladi Republike Srbije i predsjedniku Vučiću koji nam je omogućio da te investicije dođu u našu opštinu, a to pre svega mislim na putnu infrastrukturu, jer su Putevi Srbije uložili preko 350 miliona dinara u našu opštinu. Mislim na putni pravac Brus, Kobilje, Ribari, Milentija. Samo ta investicija izlazi 180 miliona dinara, 4 kilometra i nešto sa trotoarima kompletno, renoviranje i rekonstruisan kompletno put i tu smo uvezali naših 7-8 sela koji gravitiraju to putnom pravcu, ne samo kroz ova sela što sam napomenuo, deo Brusa, Kobilja, Ribara, tu se na taj put se vežu i Velika Grabovnica, Osreci, Kriva reka, Milentija, Budilovina, grad i sva ona sela koja su vezana u taj putni pravac. Pored tog putnog pravca, Putevi Srbije su nam izašli u susret i presvukli su nam kompletnu deonicu od Lepenca preko Dubaca do Razvojne, 10,5 kilometra regionalnog puta koji vodi put Brusa, put Kopaonika. Takođe je uloženo 100 miliona dinara. Imali smo ulaganje u sređivanju trotoara, autobuskih stajališta, sređivanje prilaza ambulanti u Razbojni i u osnovnoj školi Branko Radičević. To je opet zahvalnost Vladi Republike Srbije i Putevima Srbije. Pored toga moram napomenuti da su nam bili omogućeni pristup svim fondovima za javno ulaganja, pre svega kancelarije koje finansira Evropska unija, gde nam je omogućeno da sredimo srednju školu, halu sportova, dom zdravlja u Brusu, seoske ambulante u Razbojni i u Batotu, tako da negde blizu 400 miliona dinara sve to skupa košta. Svi građani opštine Brus su zahvalni Vladi Republike Srbije i predsjednika Vučića što su nam omogućili pristup tim fondovima, jer da nije bilo njihovog učešća mi to ne bi mogli da uradimo iz sopstvenih sredstava iz budžeta opštine Brus. Normalno je da je opština Brus morala da uradi projekte, da uradi još neke stvari oko infrastrukture gdje nismo mogli da nam to obezbedi Kancelarija za javno ulaganje, tako da smo tu dodatna sredstva i mi dodali kako bi kompletirali tu investiciju i prilaze za ove objekte što sam napomenuo, pa smo često puta i malo zapadali u škripac finansijski, no sve smo to uspešno regulisali i evo vidite da smo i na vreme podelili i plate i putne troškove i dnevnice kako radnicima opštinske uprave, tako i svim korisnicima opštine, kao i školama i sve ono što budžet opštine Brus prati. Znači, te dve investicije, negde oko 750 miliona dinara su samo iz ministarstava. Pored toga moramo se pohvaliti da smo izgradili i zgradu za izbegla lica, 10 porodica smo rešili, praktično sve one porodice koje su ostale bez krova nad glavom, pogođene ratom, 90. godina iz Bosne i Hercegovine. Ta zgrada je napravljena na lokaciji našoj na Vašarištu,
tako da do Uskrsa bit će sigurno useljeno, jer je ostalo da se reši još sređivanje oko zgrade, a zgrada je uglavnom napravljena i unutra. 90% su radovi završeni. Taj ostatak je ostao na opštini Brus, nekih oko 5 miliona dinara, gde ćemo to rešiti. Raspisat ćemo tender gde ćemo tu zgradu urediti i gde će ove porodice se useliti. Gde se zahvaljujemo NALED organizaciji koju je finansirala Evropska unija i Kancelarija za javno ulaganje. Pored te infrastrukture, na budžet opštine Brus je palo ono ostalo preko 200 miliona dinara, 250 smo investirali iz sopstvenih sredstava, a tu pre svega mislim i odnosi se na sređivanje fasada u našoj opštini, sređivanje, popločavanje trotoara, sređivanje i igralište gde nam je Nivea dala, učestvovala sa 3 miliona dinara, a priprema naša je košla negde oko 4 miliona dinara, tako da smo sada praktično dobili jedno prelepo dečje igralište i upotpunili sportski sadržaj na sportskom centru gde nam je gradski bazen za kupanje, a i sam teren oko bazena smo takođe uložili još nekoliko miliona dinara, tako da smo kompletno sredili taj sportski centar, gde pored ovog igrališta sredili smo sa našim sredstvima još i igralište odbojkaško, košarkaško. U planu je sređivanje još i sportskog terena fudbalskog kluba Kopaonik i pomoćnih terena, tako da ćemo taj centar praktično dobiti modern, savremen, kako retko koja opština ima reda veličine naše opštine, znači jedan od najlepših u Srbiji. Moram reći i to da smo ove godine bogati za 12 asfaltiranih ulica i pokockanih, tako da smo gotovo, što se tiče samog grada, gradskog jezika i prigradskih naselja, 90% i tu uradili. Upriličili smo da naša opština, grad i prigradska naselja žive pristojno, da ne gaze više blato, tako da za iduću godinu nam je ostalo još možda nekih 5-6 ulica koje ćemo sigurno i to uraditi i uradit ćemo još i ta sva ostala prigradska naselja, tako da ćemo iduće godine praktično kompletno završiti grad i prigradska naselja. Moram napomenuti i to da tih 12 ulica mogu da nabrojim, to su Rasadnička, Balkanska, Banjska, put Drtevaca i Drenove, samo taj putni pravac praktično 2 kilometra je uvezan. Zatim ima još deo Rasinske ulice, pa ulica Vuka Karadžića, pa smo pokockali i sredili Ivizitski most i ulicu kompletno, zatim Vuka Karadžića, naše naselje Ivezići. Ostalo nam je da završimo na ulicu pored javnog komunalnog preduzeća Rasina i ovde u centru jedna mala uličica. Zatim to će izvođač radova sigurno završiti jer je dobio na tenderu, tako da očekujemo da će to biti gotovo. Zatim uradili smo ulicu Josipa Pančića, povezali smo dečji vrtić Pahuljice sa Crvenim krstom i sve ono oko Crvenog krsta, one zgrade, tako da praktično su i one sređene jer su bile u mnogo lošem stanju, tako da ljudi živjeli su u gradu, u centru, a nisu imali prilaz, gazili su praktično blato i time smo im omogućili parking mesta, tako da oni mogu sad da žive stvarno pristojno. Ove godine smo pustili i u rad i zgradu za MNRL, decu sa ometenim razvojem, i tu smo uradili 1-2 ulice pored te, tako da smo stvarno dobili jednu ustanovu kako nema retko koja opština u Srbiji. Ta sredstva su takođe, ovo malo čas što sam rekao, uglavnom su iz budžeta opštine Brus, a zgrada za decu ometenu razvoju, to smo
dobili donaciju iz Fonda za evropsko ulaganja, 94.000 evra, a 3 miliona opet nas koštalo sređivanje tog prostora oko te kuće i zgrade iz budžeta opštine Brus. Pored toga, moram reći to da smo praktično sve mesne zajednice, sva sela u našoj opštini, gde ih ima 57 sela, u svim selima su urađeni seoski, atarski putevi preko 750 km, tako da smo to završili uspešno ove godine. Moram reći to da smo sređivanje tih seoskih puteva krenuli i prošle godine, ali da smo ove godine praktično okončali i završili i tu nam je dosta otišlo sredstava, ali sad smo praktično za neki duži vremenski period mirni što se toga tiče, nemamo tih ulaganja u tim seoskim sredinama i omogućili smo ljudima da normalno žive i rade od svojih imanja i da praktično ih približimo gradu. Pored infrastrukture i ovih investicija, dosta toga smo uradili i radimo u oblasti turizma. Imamo obećanje da trebali su skijalište Srbije ove godine da aktiviraju Belu reku 1 i 2, međutim, nažalost, to je na vladi, na javnom preduzeću skijališta da odrade. Mi smo pokušali ove godine da nešto to odradimo, pa smo barem sa predstavnicima iz Brzeća, sa mesnom zajednicom smo se dogovorili da barem omogućimo prevoz preko Kruševac prevoza, tako da bi se turisti vozili do Kopaonika kako bi koristili ove ski staze na Kopaoniku i vraćali ih nazad. Imamo u planu za iduću godinu da taj turistički centar Brzeće uredimo, sredimo. Ove godine smo uložili u Brzeću, počeli smo da pravimo crkvu i tu je opština uložila negde oko 500.000 dinara, zatim uložila je još 200-300.000 dinara za rasvetu, napravili smo i jednu stazu za turiste iznad crkve koja ima pogled praktično celo Brzeće, ceo turistički kompleks se vidi sa tog poteza, što će puno značiti gostima koji dolaze u Brzeće da imaju gde da se prošetaju. Možemo se pohvaliti da smo praktično 90% sredili i crkvu Svetog Preobraženja u Brusu. To je naš biser, jedan od najlepših objekata u našoj opštini i tu je opština Brus uložila značajna sredstva, tako da smo pored sređivanja fasade, sređivanja porte crkve, sagradili i novu suvenirnicu, palionicu, tako da smo preuredili, prepokrili i parohijanski dom, tako da je to praktično sad jedan od najlepših verskih objekata Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u našoj opštini. Ovom prilogom bi se i zahvalio ocu Gradi i Ivanu koji su stvarno nesebično pomagali i jurili da se taj objekat odradi. Ja sam ih pratio i uvek sam voljan da pratim za sve ono što je dobro, što je pozitivno za našu opštinu. Pored ovog verskog objekta u našoj opštini, odnosno u Brusu ovde, crkva Svetog Preobraženja, dosta smo sredstava uložili i na sređivanju crkve u Krivoj reci. Mi smo tu uskočili značajna sredstva, a najviše donacije je bilo od jednog našeg privrednika, Krivorečanina, Dače Novčića, koji je gro sredstava uložio gore, tako da smo tu dobili isto jedan prelep objekat i praktično je to inicijalna kapisla za razvoj turizma u Krivoj reci, jer pored Brzeća, Kriva reka nam je najveći potencijal za razvoj tog seoskog turizma, odnosno kopaoničkog turizma, jer je praktično tu na Kopaoniku
sa najvećom nadmorskom visinom preko 1300 metara nadmorske visine. Planovi za 2019. godinu, sve ono gde ove godine nismo završili, nastavljamo da uradimo u idućoj godini, u 2019. a to je sređivanje infrastrukture i asfaltiranje ovih ulica u prigradskom naselju i u gradu, ovo što nam je ostalo, zatim sređivanje parka Doma kulture, pored dvosmerne ulice spojit ćemo park uz kulturni centar, biblioteku i turističku organizaciju, tako da sa letnjom pozornicom, sa jednim spomenikom najverovatnije kraljom Aleksandrom, pošto ćemo to da pitamo malo javno mnjenje šta bi moglo to da bude, s obzirom da je predbalkanski sporazum se održao u toj Jeličinskoj kući tu 2007. godine, gde je bio regent Aleksandar, pa najviše osnova i ima da to bude i spomenik kralja Aleksandra, gde su se sastali kako pravili su dogovor za oslobađanje Srbije i balkanskih ovih zemalja od turskog ropstva, tako da je se taj predsporazum i ostvario, a 12. i 13. godine se to i desilo, tako da smo oslobodili prostore od turske okupacije i Srbiju, i Grčku, i Bugarsku, i Crnu Goru i sve ove naše balkanske zemlje. Tako da nam je to jedan imidž naše opštine, da opština Brus sa tim spomenikom i sa tim parkom može da bude za turiste veliki mamac i podsticaj svih turista i putnika, namernika da dođu i da nas obiđu, a kad nas obiđu onda će to ostaviti i neki dinari, potrošiti i Brus će nam biti pun i imat ćemo i prihoda od toga. Pored tog sređivanja gradskog parka uradit ćemo i parking servis, gde ćemo omogućiti građanima da se normalno parkiraju i da ne bude gužve kao do sad. U planu nam je i pokockavanje glavne ulice i tu sa spomenikom kralja Petra sa pogledom na Kosovo i Metohiju, a prethodni, kad sam već to rekao, bit će pogled na Beograd kralja Aleksandra, s obzirom da je on bio kralj ujedinitelj, praktično pravljenje velike države Jugoslavije, gde svi Srbi žive u jednoj zemlji, a je bio preteča oslobađanje Kosova i svih ovih balkanskih zemalja. Tako sa sređivanjem te dve pozicije mislim da će grad Brus i naša opština biti najlepša u Srbiji i šire. Svim građanima opštine Brus čestitam novu 2019. godinu, da je provedu u zdravlju, veselju, miru i sa ljubavlju sa svojom porodicom i želim sve najbolje.